Pozdrav svima ljudi, Johnny Motherfucker ovdje. U ovom klipu ću vam pokazati kako da provjerite vaš hard disk. Da li je ispravan i koliki mu je radni vek. Pa da počnemo ljudi. Ulazimo u pretraživač. U mom slučaju je to Google Chrome. Uđemo. Kucamo HDD Sentinel. Ok. Ulazimo ovdje. Hard disk Sentinel. Vidite, znači ovo je njegov oficijalni sajt i tu trebate da ga skinete. Idemo na download. I imate ovdje da odaberite prvi, znači preko 7-zipa. Ulazimo. I skida se trenutno. Evo, vidite. Skida se. 20 MB. Sad ćemo malo sačekamo da se skine. Inače, ovo je najbolji program da provjerite vaš hard disk, da li je ispravan, koliko healtha ima, koje su mu performanse, temperatura radna i tako. Evo, skino se. Sad ulazimo i ulazimo da ga instaliramo. Idemo run. Samo da ugasimo pretraživač. Samo da pokrene instalaciju ovoga ovdje. Idemo yes. I biramo jezik. Pošto nemamo srpski, birat ćemo engleski. Naravno. Idemo next. Idemo ovdje, idemo next. Next, next. Next, next. Sad se on instalira. Evo ga još malo. Ovo je najbolji način da provjerite vaš hard disk. Idemo odmah launch, da vidite kako on izgleda. Znači, sad ga on otvara. Dok ga ispita. Šta ovo? Evo vidite. Program ovako izgleda. Znači, koliko možemo da vidimo? Mom hardu su performanse na 100% i healthy na 100%. Tako da je to dobro. Evo vidite. Ovdje piše da mogu još 1000 dana da ga koristim. Znači, toliki mu je radni vek. To je to. Temperatura harde je 30 stepeni. Tako da to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, jedan like, share i subscribe. Hvala vam na podršci. Pozdrav.